Tatou sa'o le upo le tua, amen. Pasuelo tusi le lua, mua Timoteo. Mua Timoteo mata upo tolu. Mua Timoteo mata upo tolu. Le amata tatou faitau le foi mua ngata lea I le sfultolu. Le la tatou faitau fatasi, amen. A mawalo tusi, a langa mai, amen. Amen. Lewa mawale tu lea, ali tu lea. Amen. Ia tatou faitau fatasi, faitau le mu. Amen. Ia, o le upu moni le nei, a fai e nau se tasi le faiva o le pikopo. E manao o ia le ngaluenga le lei. O le nei, e tatau le epikopo, le angaina, o le whaiawā I le whawhine e tō tasi, o le mataala, o le whaatauta, o le ami o le lei, o le alofa I tangata ese, o le na te mawhaia o na o atu, e le se inu tele I waina, le se whasitingata, e le manu I oloa, aianga malu, e le se whaifi naunga, e le se matapea I tupe, o le pule le lei lona lava ainga, o loo wosi ustai mai a te ia o lana whanau, ma le fifi le mu lava. A wā a whai e le iloa se tasi o na pule lona lava ainga, pe wha pe whea o na tausia e ia le ekalesia le atua. E le se wha atua a lotu, le I wha wheteina lona loto, ona pa ulea o ia I le whaasala ale ti Apollo. E te tau ona ia longo le leia o ia e lātou o I tuwā nei upuleanga ina o ia ma pa I le mai lei ale ti Apollo. O ti akono foi, ia whaapea whātoea ina I lātou, e le wha ngutu lua, e le fia inu waina, tele le O loo lātou tā ofi le upu, whātuatua sā lilo I le loto fuatia ifo ua mamā. A o lātou foi ia mua o na tuftafoina o I lātou, ona lātou whaia I lea o le whaiva o le tiakono, ina ua le matau le hangaina. O whawhine foi, ia whapelava o na whaamatu. E le ni whaatuaupua, a ia mataala, ia whaamaoni mea umalava, o tia akono, ia taitasi malana avā e tō tasi, ia pule le lei I la lātou whanau, ma o lātou lava ainga. A wā e ua le lei o na whai o le whaiva o le tia akono, e whai mo I lātou lava le mamalu le lei, ma le whaamalo si tele I le whaatuatua o loo ia ke riso Yesu. Amen. O le tatou tusi whaitau nei tai au. O le tusi a le apostolo Paulo, o lo tusi I la natali I whale anganga o Timoteo. O le mea la le wa tupu I le tusi pa e whaitau le matau mua, e te iloa I nā le tala, e tuso wa tupu mese se I le ekalesia I Efeso. Ua iaini tangata o lo taitai I le nāwai taimi, ua ave se a oa onga Yesu, wa ave se tangata ma ua a o mea e le talawhia ngai male upo le atua mo le ekalesia. O na whapea leo Paulo ia Timoteo. Timoteo, au e te alu ese mai le ekalesia leo Efeso, ia e nofo e fofo whawhita auli leo tutupu. Ia e nofo I le mea nai te iai le ekalesia lea, ma e whātoru tonu, ma e vavao mea se. O no le mea le wa alu le ekalesia, e le sa leti tau ono o ai. O na whapea atu leo Paulo, a e whaitau I isi matau mua, whaitau le matau lona lua, e te iloa I nā o isi mea sa a mata na whaatoru tonu ia Timoteo, alu e whaasa o le mea lea, alu e a o le mea lea se tautala oe e tue whaasao le ekalesia le tua. O le tatou matao pula, le tatou tusi whaitau, le tatou wa ai le neitai au. O le wo o maila le taimi o whai atu lo Paulo e a Timoteo. Timoteo,
e ta tau o na filifili ni tai sao, ni tai le lei. Filifili ma o anga waa ia, qualifications ia, e ta tau o na biki ai pe filifili ai tai. Ai sea, awane toi aru sele ai kalesia. Awane toi wha seina wha naua le atua. Tā ua o na tai le tangata e a mio le lei. Amen? Wa aewa ai nei I le whaipulua, lela o toi whaitau atuina. Whamai o tuaina qualifications po anga waa ia o le tai. Ia le matau le angaina. E le whaiawa le whawhine to tasi. Amen? Whaftai le alofa le atua. Ta tonu le o whaiawa tai tasi uma tatou. E le mataala o le whautauta. Amen? E se lo fia Hosanna tumu tangata whautauta. Amen? O le mataala, o le ami o le lei, o le alofa I tangata ese, o le na te mawhaia o na o atu. Ese le tau o le mea au o nei o tātou sesi mea na o le awhionga le atua. Amen? Au le o mai le poto le tangata, tātou wha mo le poto le atua. E le se inte le waina, e le se whasi tangata, e le manu I o loa, ai hanga malu. Amen? Maule meek, maule meekness, e le se whaifi naunga, e le se matipe el tupe. A o toi si ilo whaitau le whaipo valu whamai o anga vai o le tia kono. Whamai e le whaangutungutu lua, e le fie inu waina fo'i, e le manu I o loa fo'i. O la tau tā ofi le upu o le whatuatua sa lilo I le loto fuate ifo ua mama. Amen. Tusa a ewa ai le tusi lea, o le ratu watuni o manatu ia lua mo le lava, le ava ma le whaalo tele. O tele mana o lai te nofo nei tai au e whapea, ele o waus tai. Lo inga lai ele apalai le upule ia te au, ongo ele o waus tai. O lela o wha amalosi ma o lui atu ia te oe. O mea uma ia o anga waa ia le ta ua, o qualifications ia le, o whai ia Paulo ia Timoteo tau le ekalesia, I le filifilinga o le ekalesia, o tai o le ekalesia, o mea e tau ona tātou sava vali ai. A whapea o le te nofo I, o oe o le follower Jesus Christ, o oe o tangata wa awe whakelisia no ina lo olanga, o mea tau ona maua e tātou. E le whaapea te whaatali te tai, le o mea e whaongai tātou. Amen? O le si foi mea o te fia, o lo manatu le te fia whai ato e le tātou o lo loto le tātou tusi nei tai au. Whamais tangata, oi, le a o whai taulo tusi nā, taulona au nei o tai. Wa o wa ailo wainga, e le ato toa. A lo wha amalosi tato ainga lotu nei tai au. Le a tato wha atalisali se ato toa tato ainga. E le sesi e whai ele lotu. E le sesi e whai ele e kalesia. O le mea nai tā uai o le tato wha moe le alofa tu noa le atua. Wa le alofa tu noa, the grace of God. O le mea nai tato wha moe iai. E whai ele ngā luenga. Because awane ngalo ia tato. O le e kalesia. E iai le tato misiona. E iai le tato mission. Amen. E iei tato ngā luenga whaewa ngā lia. E iei tato ngā luenga I tau atu le tala le lei o Yesu. A whapela o tato nofum whapele ai o la tasi pela o ainga o lele ato tua. O ai la whaia ngā luenga. Amen. O ai la whaatino ina le missiona le atua. O oi mau. O oi mau. So lo whaamua si a tato nei tai au. Alu uma mea lua. Amen. E te sau e te ngā lue. E te tamawhai, e te tai, ma e sauma au mai lo ainga. A pālengi uma mea lua. Amen? Alu uma mea lua tai me tasi. Ai au te whaatali se ato toa. Wai te whiu whaatali. O le tutu atu fo ia ui nei. Ia le ato toa fo ilo nei tangata. Ai whaftai le alofa le tua. Le ama whai anō tū lai atu iai. I luma o tau. Ia ma fola le upu a le atua. Amen? Amen. All right, le la tato o sa o la le mele te fia talangoa nei tai au. A tato manatu tato tuis whaitau, tu sa laifa mai Paulo. A amio le leile tangata.
O lona winga mawhai o na taitai lelei. Amen? So if you live well, then you will lead well. O le winga ngā o le tusi lea, a Paulo le tusi ia Timoteo, wha malosi ai. So e taitai lea e ola lelei, e a mio lelei. Wai loe lea tua, a mio lelei tangata, wai loa taitai lelei le ekalesia lea tua. Amen? Ma lo manatu la o le whai upo te fia wha mawhaina nei tai au. O na mantua o le tatou lewa umana na whai atua ia sauno atu sunga ia Maureen tia le mena o ngalo umaingoa te mai tai leo. E se leo le leo. Lewa umana whai atu o le tatou autu mo le nei masina o le ainga manu malo. Amen? Ainga manu malo. So waula te fia focus pe wha mamafa whai upulea wha ma le lima. Le lau tui whai tau atua. O le pule le lei I lona lava ainga. O lo uau sius tai mai a te ia o lana whanau ma le fifi le mu lava. Whamailesi translation ma le wha alualo lava. Wow. Ta ilo pe wha alo mai tatu whanau ia tatou. E se fo I le mawhauwhaunga. O le la o wha tu sao a ke au whanga o nei tai au. O au tele tup Samoa. O au sa ola mai New Zealand. O le esenga la le tangata Samoa ma le tangata e whanau New Zealand e whanau whafo. Ese I o le, le mea le whaaloalo. A te whaftai le tua ona o le tāua o na maua tatou whanau le mea le whaaloalo. A le mea le te fia lui e tatou ainga nei tai au. E iei le ngaluenga o tatou mātua. E mawhai o na whausia se mawhtanga ma le whanau. Wa o tatou e whai le mea lea. O tatou e whaatino le upu. I tatou ainga. O tatou mātua. Le lau whakta o le level lewa iei au. Lau o whai langin fō launga sinai au mātua. O lewa tu mai a mātou nei whanau whaawau le ainga. Amen? A o manatu fo I au ka seni o le mea fo e tasi. O maa le liu umau mātua. A lewa tu mai a mātou le legacy po le mea whaawau le ainga le ekalesia manu. Amen? So ese le tau o te soi tau tala le mea lea. Au te fia lui tatou ainga lotu. Ese le tau o le whau o le mawhtanga ma le whanau. Ia latou malama le lei I le upo le atua. Le whaatinoina o le upo le atua. Ia wa ai mai latou o lea tau te se sāwa vali sa o ale ala le atua. Amen? Oi se whanau e le whaaloalo mai pe awa ai mai o le tau te whaatino le upo le atua. Ha? Amen? Oi se whanau e le whaapea wa ova ai I o mata le tautua o mātua. Wa ova ai I o mata I o mātua ma le latou nau e whaule e kalesia. Wa ova ai o mata I o mātua e loto wha mahangalo. E loa alu lalo. E loa fofo wha fitauli. E loa wha fifi le mu. E loa wha uta. O maua mai mele te whatoe nei tai au. Amen? Amen? So, tusa la o le whai mai Paulo, tasianga waa o le taitai le lei, o le tangata I loa fausia le ainga le lei. A loa faulo ainga e healthy le relationship, le maftanga I te tono lo ainga. Whai mai a Paulo, lona e te loa fau le ekalesia. Fau mua I, lenga o whaatele amtanga alu uma e tesi. Tai me tasi. Ale mele te fia au mai al nei tai o se manatu moi tatou. E mo I alu uma. Ai awale ngalo I. Because like whai mai Paulo whai mo I. Kua whai leo I. So sometimes e alu pa e sele palangi o I tatou. Ai e taua tele. O na whau le mawhtanga le ia le lei. Ia tatou I loa pule I tatou ainga ia le lei. Amen. Ia tamau ainga I. Ai loi tatou whai I, no problem. Sau I whai I le ekalesia, happy all, happy I. Amen? Happy all, happy I. If you lead well in the home, you will lead well in the church.
o tatou fesili mo nei tai au, pe whapewhea o na tatou pūlea lelei tatou ainga. Lewa o mana o whetula o tali. Te tau na whausia le mawhtanga, whaale ainga. Ia lelei, ma ia fuatele. Amen? Amen? O le upu lea le atua. A oe whaalongolongo nei tai au, lewa o mana o whetufoi anga le la, ese le mea nei, le level po le la sanga le iei oe, amen? Ia whamaluru atu pe sefo, ini upu e tau atu, ia pauango le a o a o le whasamoa. Ai ese le level, o a o lewa o mana o whetu, ia o maliliuna ia o matua. Lona winga la, lewa o whaasanga e whaula o ainga le, la o whanau, si o mato ainga, ma whanau, whau la o extended family, whau ia o cousins, o so tanga ia, whau au auntie o ani, auntie ma uncle lau tutoe, o ani sina mato ainga o tutoe, lewa o fuli e tautua le ainga, amen? O maua mai le mele te whatue. Mo I lato o le la iti e le whaini ainga, ma fau o le upo le atua nei tai au, pe whawhea na apalai I le mea nei te iai. Amen? Amen. So, e tolu lava ni o pointi a fia au mai nei tai au, ni manatu e tolu. Tai tonu e tele ni manatu e mawhai ei ona tali ei le fesili lea pe whea ona whausia le mawhtanga. Ai pau lava ia manatu tolu ia o saumau, tai tonu o le upuna le atua mo tatou nei tai au. O le mea mua, pe whapea le te manao e whau lo ainga ia le lei, ia uluola, tamau ainga, ona lai te mawhau te manao e sau e tautua le ekalesia. O le mea mua, whaavae le tatou ainga I le atua. O le mea mua na. Au mawhau ia o matua I le matou tuputupu a e New Zealand, e ti ngā, po whele me whangaluenga lau tina, e luanga luenga, po whele me mau te o, e le tai tu e se le atua mai matou. O lotu afi e whai po uma. Le tai ma whai ona tu ua, le nei ngā luenga o matua, o le whai o le lotu po uma. O manatu foi le ekalesia sa matou lo lotu ai, o matou sa whanau le lotu me tisi, o le mea lava tasi. O te mantua foi le siaso sa, mau te oso atu taavale, ua le ola taavale, whamailau tama, o le atatou savavali, e po le train. Whapena winga lau tama, le tai manao ia pau, ese le matou wha mua le atua, po le ofo le lotu. Ese le nau tatou matua, o te tonu ele se mea fou lea mo tatou. O mea ia tatou tua sa latou tuto le fatu. Amen. Tuto le fatu tatou o langa ia whapea na whaawau e tatou. Au mawhau fo I la le mele whaavae o le atua e tatou ainga. Tau ona whaamua Yesu mea uma. Tai tonu tatou whaalongo le pese lea, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Au mai Yesu tu ona tonu o tatou ainga. Amen. O lona winga la. Ona lea te whatua au ia ono au lea, you know, e whaila o whanau. Ese le tā ua wa e mai ta maiti leo o mona o whatuanga le lafoi. O lo o savali au I ala le atua. O te tai tonu e whaalo mai ta maiti pēr lato wa ai mai o lea match le mele come from my mouth. Ma le mele o ke live by. Amen? Alu le upu, ma le savali alu uma me whaatasi. Tai tonu e whaalo mai tamaiti a tātou. Amen? E o foi la o manatu o matu. Le la o whaatasa oa, e te lei malama la maa la te tuputupu wae. A te mantua pēr tala lau tina, whaatali se e matua. Whaatali se e o le mele te whatu ai. Wā, o le almeo tupu. Le o ai. Ua o toi sala mō.
O manatua o ma whatonunga, o lo tina, ma lo tamale, ma whai o na ngalo. Te whaftai le alofa le tua. Ona o le lātau singa ia mātou le whanau. Le ma whai na le tua wha mua mua. You know, mātou le whanau le tupu whafo mai Samoa, le tupu in New Zealand po Australia foi. Sometimes e mau ia mātou le fia poto. Sometimes e mau ia mātou whapea oile e loa e mātou si mea. Ai le o tu atu foi, o sala mo foi nai tu. Wa le tua o matua, whaila o whanau, le wa o malama le whaatonunga o matua. Praise the Lord. Vi ia le li I mo tatou matua ma mea na hao o mai e lato. Amen. A mawhau foi la le mea lea whaavai le mawhatanga le tua whataila. Ka oko si tele o launga tatou maua mea o le loto anga malu. Amen. Alulalo. Loto maangalo. O me ye faali atu ai o loo tu Yesu o nā tatono tatou ainga. O loo whaavai tatou le atua. Wa wale whai le mea tatou te mana na oai, a lewa whai whaatino le upo le atua. Amen. A whape te mana o ia whausia ia le lei lo ainga. Whaavai uma me le atua. E o foi lana whaatonu le whaanau. E whaatonu le upo le atua. E le whaatonu se poto o tangata. Whaatonu le whaanau I le upo le atua. Awane I e alu ese mai ai. O me uma ia, o me mwhai o na whai e oe mau, ia whaapea o na whaavai e tatou mawhatanga whale ainga I le atua. Amen. Toi tasi me le tawhia whaatu o le ese le tau o le build the altar. Whau le whata whaitau langa I te tono o tatou ainga. I le taimi mua tua mano no foi malima, whai foi le mawhanau. O te whatu sao foi e leo se mea sa whaauau e maua. A lena maa tutupu mai I ainga sa whai lotu po uma. Ai whaftai lea lofa le tua, ua masala mo foi le nā mea. Pe wa tele nei tau sanga wa a mata e maua le mea lea o le whai o le lotu. Build le altar, whai le worship. Au la ai ti tamaiti, ngai te malamalama foi. Fiu le mea, ele sasawa, le katau te iei le atunu o le sasai tamaiti, amen. E fiu le mea whatu no whalei. Ale amatanga o maa whaingalo, tu sa amatanga le tatalo. Because pau lava le mea ngai mawhainga ngā ngofo le kamaiki. Ia, tupu ai whanau, ia, avatu ma le worship. Ua umalo le worship ma le kakalo, ia, vaku ma le upo le atua. So, so solo o lo whateita inga le whai atu. E build, you build it up. Start somewhere. A matai se mea, ai awole tu uongo e too hard. E pa ua ia tatou. A e manao ia le lei tatou ainga, o le ngaluenga le whai tatou. E o foi la lo o tama matua, tu se tolu ma whanau. O lo tama matua, sifulu iwa. Le savali lana lofu tau sanga, o le tama. Wa o la le levo lea, wa matana, wa umalea onga, you know, tu mai a te au, whailau life, mea whapena. Alo tama, whatu, hey, tutu mai lalolo life. A whatu lo taimi lotu. Tu sa lava la po feme fialo e lau tama. A whai mai fialo gym, pe alu te whao, iaso la, a whatu le ai. O le taimi lea le lotu. A o lo taimi lea, ia le whale. A o le asasa, o le taimi le lotu. E te whao le weekend atoa, a o lo le asasa, church. You know what I mean? O e malam mele te whatu e, whai le ngaluenga tātou, wha le mātua. Ia o a o le whanau. Ia vai mai fo I latou o le whaavai umamea I le atua. Amen? Ia, o le manatu longa noa, wawea tato launga le manongi mai le barbecue so. Longa noa, whaava no le taimi mo le whanau. Whaava no le taimi mo mawhtanga. Whaava no taimi e matua, e whauwei le tau mawhtanga e tau whale ainga. Amen? Le lau amatai le afoi.
Le maua vā, masio o ainga, ia 5. Se le tāua o lea mea o le whai o le date. O ik tō maua mai mea tau date. Date, facilitate, spend some time. Because le mea fo le o i ma o le level le o i, lawa matutua whanau. So titi o ese, o lo ingala le la mawhaasanga lesi. A le eila se date, lo ingai o akut kai minga lai, ka iro peki fia ki raku ia oe. Ea. Ma lesi mea, o isi taimi e whailo le whanau, o tiai tato taito o lua, au whaasanga e whaitamaiti. Ai ngalo ai le lo tausonga. Ngalo lo hani. Amen. So whamalosi atu nei tai au. E le mawhai ona whausia se mawhtanga pēr lei se taimi. E pei o le tato mawhtanga ma le atua. A le ai se tato taimi whai tautu spa ia, ta talo, ma spend time with God. O whapena fo ila i le vā oe as a couple. I low love a relationship, i le relationship whale a inga fo ngale. So tāua tele, whai le taimi. Au la iti tamaiti, o maua, e teiti le backyard. E wha moe tamaiti tonu whale, ai teiti i kua le backyard. Whai, e au mai ale anganga pa ia au wala e maua i se date, wau isi kaimi, ele maua le pepisita, amen? E au le avele le maua le pepisita, ma le mea wale whai le mea taunu whai. Tom, to anga date Alicia. Le kapolo. E whapena fōi la i le mawhtanga o mātua matamaiti. A o la iti ma whanau, bisi ia mā ua le mele a o le astonai, ma te o whatawhau. Wa mantua le whangaluenga le asinga fua tau le asfalaile, o lo le astonai, taimi nā mo le whanau. E lei ma sesia mā mea whai, o le ave le whanau whatawhau, taimi nā leilai titi. I le taimi la nei, o le toi manao tamaiti e toi o le paka. O le toi fia i mea whapena. E le fia fōi la e mau te mafuta whapena. Taimi nei, ia o mā ua pele upa driver. O when me fia ruta mai tisima le piki up chop off. Whapenga ane mele o i mā ua. O le winga po le mea te fia lu i ei tato a inga nei tau. Po volea lava le level nei iei, iei le mawhatanga ma le whanau. So le mele wa iei mātou, ua whai ale one-on-one. Taitasi. I know it's hard. But e nau e whausia lo a inga ia le lei. E te whaia le, e te whainga le whaatūlanga ina le mea lea i lo o langa. O ia whai se taimi ma le whanau. O le mea la lewa ia, e facing a pisi foi. E whai alo one-on-one o Bailey, o le ulumatuana, ia o le sivaiaso o Zoe, o le sivaiaso o Isi. Ia whai le lo break, koe a maka foi le simasinga. Whapena le taimi leo ia o paua lau sui le foi le level po o tausanga le whanau o matutua foi. O le toi mana o lato i mei e sa whai au la iti, amen? So o le winga lau tala, e sui le o langa le whanau, ma sui atu foi ma le tato tua ngā parenting. Ma le tato, le me le whaatonunga le whanau. O te whia moli mau i lau tama matua le sfuluiva tausanga. Mantua le tamai titi lea mai a le titi, o lato uma, o tupu mai le lotu le ekalesia, le matele o sesia mea o ia le sa whau e lato o langa whaleanganga. Ai, o te whatu saoa, o lai alu langa kolisi, o te vai atua, e leo inkalesi mai i le lotu. Kos mantua e te leo manao e fosil tamai titi, e te manao i e maua lava i elana whaalinga mai le atua. O le manga luenga na whai, e le i suia lava le san alu le lotu, e le suia foi le maa whaatonu mea uma le atua, ma ia vai mai ia o le mate whaataitai ai. I le vai taimi nei, even though you're lefo, ma tua fia la o nganga, la o vai atu, la o tama lea, ua mawhai o na angapongi. Ua mawhai o na whai mai ia, mam, o lela o ia, o lana angapongi, na maua mai le aikia, lesi tamai titi o tato o lotu. Ese le maa nei o le whanau, pea nau le atua, wa e lui e lato, lesi tangata, amen? So o le tamai titi, o lewa a matalana o langa angapongi i le tato o lotu, a lewa lui e lau tama.
Ma le wo so atu e mai, ma o angapongi, whakusano, le mea ki angapongi ai. Mai ole ki angapongi ngō e whia mga o e wha maulalo au le atua. Au mawhau, le ma va, lo siau tama lea, o le close ia le ma va, ai la te mana o a ia I loa ia le atua. Ia, I loa ia, awale sau le loto ono ma ua ia maua sauna, whaalinga mai le atua. Tene I loa whamatala atu lau, lau anganga fia, ma le oli, I loa vai atu. O lau anga pongi a ia mo ia. O lau wa fuli e whai lana mawhtanga ma le atua. E am taimi whatu so o iei, whailo devotion, lengi devotion whai. Le mea leo te watu ai. O te lato le potu e siaki po ana mea whai. Ia le whai tau me tu spa ia. Praise the Lord. O mea tu tupu tato e kalesia o e so ani lesi. O te whaftai mo le tama lesa a matalana o langa ana pongi, le wa loi e lau tama. Whaftai I tato mātua, ma tau nau, e whai me sili mo le atua. Whaftai au tau le au mai o le whanau. E whaalongolongo le upo le atua. E whai me le youth, whai me le phase 2, whai me o lau auna, ma tau te nau au mai le whanau. E ei le taimi. Ale wa umana o whatu foi. Wa foi le na usala mo o no whatonunga sa o le whaalongo iai. Ale wa usala mo ma ua o savali iai. O le winga lau tala. I would give up. I would give up lo ngā luenga e whau lo ainga, e te tautala, e te peo whetaane lo whanau. I would to give up. I would to feel. Whai lo ngā luenga e te peo whetaane lo whanau, e te talo ma e nau, ma e whai pe lo ngā luenga au maile whanau, e iele taimi. E iele taimi e le tua. Mo tatou whanau. O le o tawalu e se lau point, pa o le winga o lau tala le whatu, ta hua tele o le taimi e spend ma le whanau. Ta hua tele le taimi le, wai a iei lo taimi ma lau tama. O le nae a mataina I loa me fiai, ma me le fiai. O le taimi foi nae te iloai, ma whaale atu foi e oe. Tau atu foi oe lo tama le me te fiai, ma le me te le fiai. Ona eva aila ia loa mawhtanga, ese le mawhana. Cos mantua a whai mail tangata ia oe. Ia awai tu ai whai ngā mio pēi loa lai tai lesi. O le mea la lewa iei lau mawhtanga, lo tu ai whētula lau tama le matua. Ese le mawhana o le mawhtanga. Lewa o maila, lewa mawala na whaalinga, ma lewa wa savali nei aia mo ia. Oka. Se la ngona fia ma le oli lau tangata e wa ai atu le whanau ai le matau I le atua. O le mea fo I la lea I tātou ainga. Beo nau whātu mua, wa le o matua. I le taimina lewa iei mātou. Lewa whai ala tangata ia. Pa o au ia, ele whai ala tangata ia, ngā le whai mai le atua, whausia le ainga, ia manuia le ekalesia. So o whai la lau extended family, e se lau nau, e whai mea mo cousins, po so auntie, po ai lava se si mana o mia se mea, a iei o lima, o te talo le atua, ia mwhaina o whaatino le mea lea. Because lewa iei a o le mawhauwhaunga, o le ainga e manuia le ekalesia. E le whaila na o lau ainga matausi, le iei o tuangane, le iei lo uso. Le iei lato whanau, e iei lo part e play I mea nā. Le iei o cousins. Le iei tangata o mato ainga lau tele, whaila o ngā luenga, tau tua le ainga, tau tua le ekalesia. Lisi foi mā mea te fia lui atu ai a tātou. Aho le whaina o tātou ngā o tātou wa. O esi foi lau manatu whapea. A o sau le lotu. O oe lau wa hinga. Wa leini o tamā, wa leisa o tamā, leisa o tina. Le ia ila o tamā ma lau tina. Po a lava se mea o le lau whatu sa o a pea sio cousin vai. Ele se lau a whesa o tu pea e o whatu. Ai iei se si mea e te lo le iau o te mawhaia. Sau whai mai.
Ona oe la wainga whale anganga. Wo loa le whaalinga le tua, whau tātou. Manuia le ekalesia, manuia le ngaluenga le tua. Amen. Amen. Ia, o lo o manatu muli, ma lo le on sai. Ia tātou, mantua tele ni manatu mawhaina au mai. A le nan tolu ani manatu le wafia au mai a moi tātou nei tai au. O le manatu lona tolu. Ia fofo whaafita au lu e te tupu mai. Ia tātou tō anga e fofo whaafita au li e te tupu mai. O ani conflict e tupu tonu le ainga. O te whai atu nei tai au. Aua le pelmele tau le Englisi whaperitani o le sweep under the carpet. Aua le eu ese ma whapele whaangalo atu ia e le whaatautala pe whaatala noa ina le matau pulea. O le mea le male pelepe ai a inga. Ona le fefefe tātou e tautala le mea sao. Tautala ma le loto anga malu. Ai tau pēr na whai le tala. O te mantua foi au le titisa iei tangata whaapea whai mei la tautala. Se whaamangalo. Se whaamangalo ia. A le problem mo le whaamangalo. E toi tupu foi. O le ele whai se tala. Amen. So leo te whatu lai au le whaamangalo. Tau ona tatou o le whaamangalo. A iei foi le taimi whai le tala. Wa a tupu so foi. Iwa le malia foi. Amen. So I tatou a inga la ese le taua. O le fofo o mea o whaafitau le tutupu I tonu tatou ainga. O lai sila fia, lai loa mai whanau. O tatou whanau, e vāwea fo I ana ma eule mea a. A le whalawlau tatou, e o atua tatou ia pasao, e le ase I whapea po ani la ngona le whanau, po aia upu whao ngai tatou, ma mafa tele I si taimi. A lei, e whaimele angang pa ia, alu e whatu ese lau tama. Ai mau e tātou le loto na lea I o te le whaato e se tamaititi. Amen? E sao lea. Ai ai le upo le tua. E te tau ona tātou ola fifi le mu. Amen? E te tau ona tātou ola anga malu I loa alu lalo. O le alo whatu sao e te le taimi ua oma ona o whaamalia lo whanau. Ona o te loa I lau mea se na whai. O le vaso le tua te atu nei. A whai le as whanau se o tama le tisi o Isala e lo surtolo on tau sanga. O le mātou la mea whai so o pēa o lo le as whanau. Ma te oe awele tama I tisi e dina. O le mea nā ua tupu le aso nā. Ua usau mai ngā luenga. Ua umana o misa ma Isala elu. Uma o toi misa atu mazaui. O matou o nei la whaleenga. O la e o whau uma la whaleenga. O stamala o peili. Ua saula ngoe sa salu ta whao le aso nā. E tuai lana sau. O sau la tsonu le fale enga wha pēla tala. La ele meu tupu tato a inga. O la te titi lata I a lima. O lima e less a party person. E quiet. E very file moi el tama moiro. O au la. Yeah, if I sing a clash o le mea. So, e sau la stamo peili. E fiu la pei o lima le la amata wal mato tena. E faile lotu ia ma faile le tala tangata le o e ona le as whanau. Fai se wha malosi po se upu foina le encourage le tangata le faile birthday. Waktano la lima la fai me la lima le la amata. An fai me tala peli. Whoa. Hey. Whakari. Ola le mea la fai ele ngā kala ane o leo ke langonga e makwasa se ale yen mele tupu. Tau talan mele tupu. Ia taimi ana malingi o loi mata. O fata, o le mele le te leo malia e ai mo alu lau tala. Ia sausi o tama. Hug. He hugged me. Oh, it's all right, Mum. Hey. Fai loe lea ia, Zoe. Whaloa looking at, whamalia mai looking at leo kangi. Malia o napo. Whapea isala e mai maukai mingo o mai ela o aswangau. Ngale aku ni mele whai. But, it's funny. Pa o mea mo ia. E leise si o tātou ato toa. Ai whaftai le tua, o lewa I loa e le whanau. Lai loa le lea e peli. Se mele alu, ele mele.
La tatou o whani meanga, ai le I fix mo mua mea lea. Yeah, umaloa matua, ai le askulimi au fia everybody. Wa oman whawhi tauli. Yeah. So lo manatu na muli tama whai e fofo whawhi tauli tatou ainga. Awole ngoto lau I ta pea, au foile I ta angasala I sesi. Whai tatou ngā luenga, mana I te tatou launga lena, le series lena whai foile apostolo le anga malu. A whapea foi we latu e whai le tala. Au te alu whapea. Alu lalo. A e laktu e whaasa ngai matanta leo te leo malia ai. Te tan e te whaalongo ma se I whamatala mai le mea lai ti ngā lato loto, amen? A le mea whai tātou sometimes. E whamatala mai le mea lai le malia ai. Ai e se le mea e oso ai kākou e se le kali. A lai whai mai le fia le amio le a lewa alu kamkami mai whapea a lewa kūr kala lenga sau. Taimi le pe alu e whaasao se mea pe whaale leia lo vāma sesi. E se le tāua a whai mai le tala tangata. O le taimi nā le te alu lalo e mafofau ia Yesu o a ngangpa ia au mai le upu sao. O le ale mea whai mai tangata. Taimi nā e whato e se tātou. Ai loe oe ngai te se. Say sorry. Amen? Awole lau mai ma down ma up ale say sorry. Ai longa ki se. A fa pe like ke lo ke lese se. E ma fai pe nga la kulokala ia famalie e le winga nga o le mea na. So either you're wrong, say sorry, or le middle le nga kupu pa le winga nga famalie atu. Sorry for my behavior. But it's not my intention. Or le sikali. Le ngai se. But if I foi ngā lulalo lo se ia famalie le tutusa tava inga le meanga a le wo langona le meanga te sawai o le autama whai le toi whaia. Whataita inga ia mwhai ena fofo whawhita auli, it's tupu. Sio tinale matua moira. Tinale al matua ainga. Fai ma mea malia mamua. No clash. No clash. O le winga natala, ia one ma clash ma sio tina. Te talo ia whapena se manatu e mau e tatou, amen. Ia tatou nau, ia aone clash le ainga. Wai mantua e affecta ile e kalesia. Tatou fuli e whau sia ni a inga mawhtanga le tū lea. Tau tua ile e kalesia. Tau tua ile ngā luenga le tua. Ia whai ele whina ngalo le tua. Amen. Amen. Ia o tatou launga ne ia fiafi. Mai so pati via ia ile li. Amen. A le la tua tu lor sunga ia pasa tu totasi o le la sau e whaumana tatou. Sauninga ne ia fiafi. Amen.